I posljedno ljudi sran, kao što vidite, danas ne igram opet ništa. Danas je ovo drugi tutorial na mome kanalu. Znači šta danas radimo? Danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate najlakši GTA 5 na vaš računar. Kao što vidite, ja ga imam instaliranog ovdje, ali ja ću vama samo objasniti kako da ga instalirate i da ga krekujete, jer je to veoma jednostavno. Znači sad ću ja naći link ovako. Ja imam budu backup files Reality GTA 5 i on zauzma 59 GB i da, 59 GB. Znači uđete u ovo i napravite na primjer neki folder na ekran i samo to ekstraktujete. I taj ekstrakt traje pola sata, znači bar meni je trajao pola sata. I kada imate to ekstraktovano, šta onda radite? Ja ga imam, bar mislim da je ovdje backup file, ovdje mi je ekstraktovan, evo kao što vidite. Idete na setup, jednostavno pokrenete, to će vam se normalno instalirati. Isključite muziku, nađete gdje ćete ga instalirati, next, znači evo idemo, next. I sada kliknete tu install, ali ja njega neću kliknuti, znači instalacija vam traje negdje od 15 do 20 minuta. I kada ga instalirate, uđete, nađete gdje vam je instaliran, kod me je instaliran Display Games. Otvorite još jedan folder, nađete gdje ste ga ekstraktovali, backup files GTA 5, oko. I idete ovdje crack folder, samo, znam, sekunda. Znači, ja te stvari što ovdje trebaju da stoje u cracku, ja to već imam ekstraktovano. Ali evo, znači to su ovi failovi, možete ovako. Samo sada ja opet nađem GTA 5. Ovako, Games GTA 5 i samo ove failove jednostavno uzmete i provučete vamo. Pošto ja već sve te imam, ja ću ovako prebacit ću. I sada ulazim u game da vam pokažem da to sve radi. Tako da krenemo u game. I ljudi, kao što vidite, nalazimo se u GTA 5 i on jednostavno radi. Znači bez ikakvih problema možete da radite misli, da vozite auto i da radite šta želite. Znači, da smanjimo malo, ovo je previše glasno. Ovako ćemo. Znači, GTA 5 radi bez ikakvih problema, bez ičega. Vidite sami, znači meni jest da je malo slabija grafička, ali vidite na nekim performansama negdje je low, negdje je high, negdje, znači sve sam izmiješao, ali uglavnom mi ide bez lagova i meni se, znači moja grafika veoma sviđa. Vidite da na snimanju mi ide kao voda, znači uopšte nema nikakvih lagova ili tako nešto, znači ekstrem se sviđa. First prsten imate isto. Dobro, nije first prsten, ali ja sam tako rekao. Znači GTA 5 radi ekstra, znači ako imate neka pitanja u vezi ove instalacije, ako vam nešto neće ili bilo šta, slobodno pišite na Facebook, ostavit ću vam link u deskripciji, tačnije u opisu videa. Ovdje. Znači slobodno pišite šta god da vas zanima, da kažete neće mi instalira, neće mi crack, slobodno, samo mi se javite i bez ikakvih problema ćemo sve riješiti. To bilo to za ovaj tutorial, tako da se vidimo vrlo skoro. To je videoći video i bit će gameplay od GTA 5. Ćao!